Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kini kita bincang tentang mentah kasih kadway tarik September 2008 kadway si berjalan sini kemudian dari bat COVID-19 infection. Kes की बतमाय मंता असी गिनाव शीस्पा संपुए पनगिनी शीस्पा संपुए ईस्ट जैंटा हिल्स आफन्यो परो की देने की वे ईस्ट खास हिल्स खंडाई कुखरा साउथवे की देने की आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस बट संपुन्यो न की वे North Garo Hills line, Southwest Garo Hills line, West Garo Hills kat Nyau gede niki armed forces, paramilitary forces, but Chico gede niki way. West Janta Hills way, West Khasi Hills are. The case keep on active, para belum lang, mentah kasih gilang. Si Hajar, Sunspa, like Usam. Pada gini, hendai spa berkuih dan apa East Khasi Hills. Si spa kapusan kini niki armed forces, paramilitary forces, but new spa new pendiriu nak kuih. West Khasi Hills, like Usam, Southwest Khasi Hills iwe. Ribhoy Shispa Arpsan Life Kandai then the armed forces, paramilitary forces, but craft drill Nakiwe. West Jaita Hills Katlai, East Jaita Hills Shispa Life Kandai, West Garo Hills Aspa South, Craft South of the armed forces, paramilitary forces. But Chispa Arko Nakiwe. Southwest Garo Hills Kandai, South Garo Hills Arko, East Garo Hills Kandreo, North Garo Hills Kata. Ibar government dak sing gilaw South New, West Garo Hills New, like the armed forces, paramilitary forces, South Nakiwe. East Garo Hills Rail, Ribhoy Line, East Khasi Hills Life Hole, Kranaki Armed Forces, paramilitary forces, but R2R Nakiwe. Southwest Garo Hills Iwe. But Baro Kibalar Kaba Hadu Bantak Sing Kelum Lang Baro bilang Si Hajar Raspa Kandai. Idon sawut baklat no menemen ni tak menemen sejak, but baru baklat no kilang arsa. Tes ki bangifat baru hadu menemen segi arbaje kilang silap Kandai Hajar Sanspa Kakra. Ibalong negatif kilang silap Sal Hajar Kandai Spa Life New. But kites ibaginan api ki report kilang kumba Si Hajar Sispa Life Sal. Ibring baru. Siapa jela ke jengi adu arbaje menemeski kilang Life San Hajar Aspa Life New. Ikis bertemai, sispa sanpui ngot, keberikap kalau kumning. Apa East Khasi Hills di dalam kendai penyu, high risk contacts satu kendai, ILI case iwe, health workers are armed forces, paramilitary forces, Southway, Sari cases South.
East Giant Hills Arfunyo. Ini gede nak random sampling Star Cement Factory. West Garo Hills Kadnyo. Armed Forces, Paramilitary Forces Nyo. High Risk Contact Sun. Fulbury Cluster R. Returnees R. Tikrikila Cluster Iway. North Garo Hills Lie, Baro Gidi High Risk Contact. West Khasi Hills R. Health Worker Iway. High Risk Contact Iway. Southwest Garo Hills Lie, Baro Gidi High Risk. West Giant Hills Iway, ini everyday high risk contact. Iba khalad lo, nenek menmir, but mentang step kilang kumne. Iba nengkau, sambahaslah, aku Islam kerta cenderang. Ini dia admit aku Negrams Hospital hakash kau kerek September ahajar aku. Haka por something will start. But upon admit for diagrams, ibe ibastam yakini kichimpang pyogenic meningitis with acute respiratory distress. Yang case na refer siya nito na po super care hospital siya po diagrams. Nray siya gani Ide iba na admit po Nazareth Hospital. Hak arpunyo tarik to August arhajar arpo. But kita treat po Nazareth Hospital hadu sam tarik September arhajar arpo. But na shift no dan na refer no sa po super care hospital. But na super care hospital kan hak shift tarik refer no sa po Negrams. Kau po Negrams kita si dan sibilat buat kilap bilang positif. Rai is po COVID ICU. Rai kelap dah pada haka sekolah terik September arhajar aku haka po sekolah 3 minit minit. Kelap negini kita. Type 1 respiratory failure with COVID, pneumonia, sepsis, and meningitis. Iba di Mr. Kim Singh, Southern Reefs Namgarta, Shenrang, bersang basa apa arasu Happy Valley. Dan admit pun ke emergency case apa Negrams, apa aku tarik upnai August arhajar aku. But for we belum po hospital idan kajing pangship jerho but kajing sistem but benar mensin. Ini ru ide i badan ka hypertension but ide ru ide ite. Desi masan ru po hospital dengan rapid antigen but kilap bilang positif. Andai namar kajing sistem bila kelak no hak sekolah tarik September arhajar aku hak por sekolah uji umir berkata kalau type 1 respiratory failure in septic shock COVID pneumonia sepsis but type 2 diabetes mellitus with hypertension. Yes, balai day Ramnela Durga Prasad Rao, Sub Sansanam Karta, Shenrang, Idena Andhra Pradesh. But the admit for civil hospital Shillong have a Southern to September arhajar aku. But upon biru hospital idan kajing sistem jerho akyang but kajing sistem man penyiar mesin aku masaus ni ye apa ye
Ideyu is hypertension, but you don't do getting from diabetes mellitus. But that's nampak COVID-19 haka South Korea u September hajar aku dengan rapid antigen test ngelap bilang positif dan negi daw jong i complication bidan haka met kecui dekat no haka shkoterik September hajar aku haka por shkol salko menit but the cingklat ini gadai na COVID-19 pneumonia with severe acute respiratory distress syndrome. Basal di Srimati Saraswati Puri. Sahasan Senam Garta kentai ke address PI di Barapathar Shillong. The admit at the Southern September hajar aku apa Nazareth Hospital. After we to admit idon gajing pang ship cerho wat gamla of the herman safe. Idon ru gajing system hypertension but hypothyroidism. Ila sumari hapo Nazareth Hospital ndai namar kidur ki complication bat kejumpang kala kam banjuri lakhat no hak khatwai terip September hajar aku hak por South Sting Minster bat kejingkhat kejungi gede na kini COVID-19 pneumonia bat hidup complication badan lang hypothyroidism bat hypertension. These are the updates for today.